uteka maniu nio mahota UEFA automatically maqualifyaga guthaka Champions League. God forbid. Maniu matigatwike mothe ni mahota ni maigira thiini wa finals na maigira finals ma proceed. Tondu maniu ni marekani wa muno. Maniu ni mare mwiteo muno. Maniu ni mare kamwe onio. Kamwe shaguno. Kiondo kiho matikiraga tarume namba 15 na no maranya thini wa Premier League na no maranegena. You get, they are our noisy competitors. Why is that? Are you flowing? My friend Paminazi ni uraigwa niwe gwetaga maniu muno. Yes, na kadeke to kinyo oko amugwe wa Karoiro mari oguko matikiraga gaida kwira gaida teithie na manama omothe tu maniu maringo last week ni marathakite wega muno Eni makena gaba oithato mbere so mothe manjie gwikira kirore so chances are maniu ni mago qualify guthie finals no but God forbid. Oi magai thani otaiguaga ndukareke maniu makoro mashinde Europa tutigithie andu amaniu angidia ni wanyike mwene makanona no kanona huku wala ile githina no damarikania ati the great maniu tunaingia finale leo upende usipende no naigwa kanua umothe no mutomende irorere mubira for the first time mojuaiza umothe no mutomende irorere mubira ado ngonyoro ni muwe watoto wasome ni muwe watoto wasome onake ni wa maniu yes onakara kwa muraya no wa maniu jeshi yo getra ko wetara matna na marore wega kahe mundu mukiri hau na bote ona bota no hamani wake no kinya no amani agwire ihoya ritu na turahoya na kenyi na kegieko omo Bruno Fernandes ya higo maitho omothe onana ndakone bawone mwagenyita omothe mundu wothe uthakagira maniu uwanja uwe mterezo yaro kadina la dikadi koma mariko hamwe marore view hamwe mariko pio Inooro shesheni hakuhe nawe.